A? Pričajte, odakle idete? Idem iz Prkosa, Babić, ako hoćeš, Đuro. Jesu uzeli to muslimani? Pucanje, orastu, sukovi, grmi, sjela, jutro, ja moram. Imaju muslimani artiljerije. Ja da sam na vašem mjestu, ja bi znao. Ali nije si da idem sam da vidim. Izbjegao sam iz svoje kuće, ostavio sam, imam mater 94 godine. 94 godine. Hoće li biti sada rata ovdje? Samo ovo nazalo. Naši su ljudi. Pa ne. Pa ja mislim, šta ti kažeš kada počinje treći svjetski rat ovdje? O, hoće se umiješat na to? I šesti će biti. Šesti, jel da? Srbi teško dobiju, majko moje, jer izdaje. Izdaje, jel da? Izdaja. Loš komandni kadar, loše rukovodstvo. A, molim te. A šta Slobo radi? Hoće li Slobo šta pomoći? Samo nekoliko dana kasnije Hermani susreću onog istog starca izbjeglicu, ali sada on je naoružan. Oni su izašli, tuku, pale, dave. Vaša kuća ugrožena? Nije moja kuća ovdje. Ako izbiju vama gore, bit će ugrožena. Ako ne izbiju, ne će biti ugrožena. Jer linija je ispod nje. Da sam mislio bježati, ne bi ostalo. Ja sam nućeva sam u kući i ostajem i dalje. I evo sad, pripojio sam se armijom, više godina imam nego sam pripada, ali opet koliko sam bude u znanju. Na kraju, hoćete nam se predstaviti? Hoću, Đuro Babić. Hvala.